gagayam na imbag, kanaragsak nga oras tayo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikabsat Nelly sa napod no anagan, tintay drama. Ngam sakbay na shoutout mampay kada Norma Gatchalian. Kanami nakabagyan na ditaring kay Kabakan North Cotabato, Mindanao. Ni Kabusi Villa Santa. Kan Lunday family dita Paracelis. Manipod ka ni Jenny Rose Lunday from Kuwait. Kastimanti ko na ni Kabsat Nelly. Dear manang biyanang, kaya't kuman nga ibingay ti kapadasak. May papan kadagiti nagaram kanyak, aging gaanak ki boyfriendak, ti pagtarayan ti istoryak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Anya nga inanang, tatang, sino nga ti sungbatak kada induy kan dyan eh? Ay, katsi ka, anak ko. No asino ti kursunadam kadakwada. Jack nga ron nga amo. Hanak nga makadisdesisyon. Kaslamat nga kayat ko isuda nga duwa. May salaing ti pilyam nilay. Mabalin ayamot tadwa. Kat asino nga ron ti piliyo, tatang? Nusyak ti pagpilyam ni Indoy. Kakalugaran tayo. Amomong ti family background na. Nasisingpid na nga kakabsat. Kan awan biso ni Indoy. Si Kangay nanang. Agpada kami iti amam, anak ko. Ni Indoy mo't kanya. Apay ni Janehan nyo nga kayat. Okay lang tamat No isuti kaya mo. Kasla na singpit mat. Tauray may dulo makaayay. Madlaw mat anasingpit. Iso na lang taga kabangibang nga ilay. Uwan ngam naamam mo ko na iso na. Nabayag kami nga agamam mo. Kan nasingpat matlaang. Wun, kasla nasingput matlaang day jaajani. Nadayaw pa'y, tatunggal umay dito'y balay, kanayom nga agmano. Ay, numabalin la ko mga duwa dalangan nga sungbatak at aramidak. Ngamhan mat ngamin. Ay na anak ko, pilyo mo untay kapkap na kam. Sikati ang desisyon iti dayta, ta sikati makiasawa. Opinyon milaeng di na ibagami. Sige nga, Rod. Majority wins. Tangay duwa kayo nga nang pilik ni Indoy. Iso na lang ang atisong bata. Agyaman na, kadi na kong pinarigat ang nagdaton king ka. Nakaragrag sa kaklaunay, Nelly. Si ka nga minti pilida na nang kantatang ko, Indoy. Ngamkit di, ay ayatan kamat. Dakal ti panagayat ko kanyam. Ay na, agyaman na ka. Kat kasano, tulagan tayon, di pa nagkasarta? Ni, kat saka no anya ti pangadeng mo di iso ti masurot. Kat pakaragsakak no kayat nak nga ikalaysa. Nagkas ang matan, dahil tangay paspasabat mo kanya, Nelly. Kunak nugod news, ti padamag mo kanya. Saan ba gayam? Ni, ala, agsangit ka matan dyan eh. Ninamnamak ngamin, asyak-yak lunam, Nelly. Saan ba gayam? Ay, sorry nga talaga dyan eh. Hanmat namin nga mabalin nga duwa kayo nga sungbatak. Lumabalin ko mga duwa ti pakiasawaan akat duwa kayon nga sumbatak. Mala, uston, han ka nga agsangit dyan eh. Han nga balita, friends talata niya. Hanawan, di ka matanagan na. Pilisag nga klonan tigasat ko kang ka. Kitno na problema mo. Di ka kumagbain nga masidang kanya. Tapos sinadaan aklata tumulong kan ka. Ha? Agpaiso dyan eh? Wan, kat bay amon lagitin regalo kan ka. Jak subian dagi jay. Kukwam aminan. Sa payadaymot ko a couple shirt kan couple pillow. Sagay sata ko ma. Ay, sayang nga Rod ah. Kat, itad mo lang ta kanya katausaran me ni Indoy nga boyfriend ko. Nala, wanan. Itad kong kada kayo nili. Nagpakadak nga rodan. Katsabay ko ma. Tanaragsak kanto iti din nati pinilim alalaki. Nagsingpat na dyan nga dyan eh. Uray no pinaay ko katintad na lata dagitoy.
Nay, anya ngay dagita anak ko. Agpada nga t-shirt kan agpada nga pungan. Sagay sa kami kano, kuma. Ngam dinawat ko na. Imbagak nga usar me kanindoy. Kat, uwan ko na namat. Maasyanak mo't nga rod itilangan na apimanaw dito'y balay itay. Nalpay di abagan na. Kun kaslag kakapsot ang naglugan itilugan na. Kat gagangay na ata na paay nga rod. Adaya mataglaglag to nga napaay. Talaga nga kasta. Sayang lang tamay sa langmat nga mintagbalin nga asawa. No duwa ko duwa da nga pakiasawa ak. Nga may sa langmat gamin. Nalpas mo't laangan titulagan para itikalay sa daindoy kanele abalayan. Huwag nga raw da balayan. Nagbit. Kahano lay da gararam tanak ko'y tanakyaw. Ngamita natulagan ti kasarda. Wan nga rod abalayan. Kat maragsakan kami. Tani indoy ti pinili jay anak me. Amoming amin anagagot kan nasingput ti anak mo abalayan. Ay kat pagyamanan mi ano, welcome tanak ko'y ti pamilyayo abalayan. Wan abalayan. Kastamot ka na kayo. Maya tawan sabsabali. Kaaruba first ako nada. Anya abalayan. Wala. Nay, apay dagitabadom nele. Yim pakimot taon. Mapanakon ag iyan ije balay da indoy nanang. Anya, apay ngay, kat di kay pay mo't nagkasar. Kat dandani matanda kasarme. Uray pay Agden na kayong to numalpas ti kasaryo. Dito'y kapay labalay ngagnaed. Agkasar kami nga rudan iti mabit. Makabulan lang ang tiurayan kat agkasar kamin. Kat isumat, makabulan laangan ti urayam. Agden na kayong tungkas agasawa. Basta mapanakon ijay. Nele, ibaga man kininanang, dahil supay lang ti mapan mga pastorit inwang. Ne, apay nga kasta ti itsuram, kasla kakabsot ka indoy. Wan nga rod, daka mo no apay. Ala, apay nga tanay. Apay adaya sakit mo nga sigod. Awan mo't Nele, kurang na siguro iti hinanala ito eh. Agimbagak tumat lang. Sige nga rod, ag ina nakapelang. Hangka ngamin nga agbanbannog unay nga agtrabaho Nagagat kan sa ngamin nga pirme. Saan mo't? Ay, saka mo. Kabigla mo't ta nakastoy iti marik na. Nangan kan, indoy. Diyak mga pangananang nakapsotak na lang. Marigata nakpayan ngagtilmon. Ay sos, apayan ngay. Napanan ni Nile aya. Remor mata. Diyak mo no napanan na. Nanang, maulawak. Ha, ay, ala. Lala, napusyaw ka magtan. Ay, tinasaya at ipankalangan ni sa ospital anak ko. Sige, agawid ako nanang taintara ka no ni nanang ni Indoy sa ospital. Anya, apay, nagan ano ni Indoy. Jackman amo, inakitaan. Sige nga rod anak ko. Ayan ni nanang, Nele. Nag-awidan tasyak matagbantay itoy. Ay, apay ngay. Nagadumat gayam ti sakit mo, Indoy. Wan nga rod. Agimbagak tungat lang, Nele. Di ka matanagan. Ay, nag-ado pa ti intad nga agas mo. Ay, paspasam nga rod agpapigsa tapno rumor kan iti ospital. Wan, makarawarak to siguro no bigat, Nele. Nele, pakiilot mo man tayo bukot ko. Nagsakit man. Kaano nga tangamin ay nga agimbag ka, Indoy? Agimbagak tumatlang bakat. Mabihisan, iso nga ano sa nakpay lang asikasuan, Wan. Sige, agtalikod ka nga rodan tayo lutak data bukot mo. Darasam tan ada pa'y papanak. Papanamanan ay ang bakat.
Kanayon karon mara. Kat inak agbirok iti pagsayaatan ha. Hanggang aron nga makatrabaho, di siya agbirok iti pagkwartaan. Kumusta nga iya asawam nila? Kasjay ah. Anay nga anay. Anay lang ang timang mga kanyanan. Sakit pinalawam. Asino nga iti mga sikaso keng kuana? Kat adamat ni nanang na. Alangan nga siya nga kanayon. Siya amen. Kikasta talaga agasawa kayong taong. Mabiitan ti kasaryaw. Ang kamin sa pay nga makakasar. Nakapsot mat ni Indoy. Imbag no makamart sa ti kasjay. An-anay ti ibagbaga na. Baka maulaw kit di. Agimbag to may siguro na. Kay tanto no kas ano tatang. Sige tayo nak makilaba da balay daman ang panyang. Isupay titangdan ko tani. Hanmatan nga makatrabaho ni Indoy. Ay na, balasang ko. Sumruman ti sakit ti sikat ko na. Anay ko. Nailay si kamang pa'y tagluto Nasakit nga minti sikat ko. Ay, nabanbanog ti tao nga sumangpat sakpay lang tagluto. Pasensya ka nilay. Yak ngamin kabailan dito magdar. Lele, adakan. Yala anak man bit iti tanong. May samat na nga Indoy. Mayak samat ito'y tapno agkatulong. Nyangay, dandanin ti kasarta. Kabailan mo ti bagim Indoy. Magapsotak pa'y matnili. Itantanta pa'y lang. Agpapigsak pa na imbang. Katawan anya nga ron ngay, awan mabalin. An-anusan nakawan. Pasensya ka lang man. Ay, uwan, sige, tayo nakpay makilabada nga ron. Isupay titangdan ko. Di kan sa pa'y rumbar. Tamasakit mata ni nanang. Awan agluto. Kasano nga da kwarta tayo nga, inuhanak nga rumwar. Ay, isaganak langan ti kanan nyo nga panawak. Kumusta nga iti follow up, check up mo, anak ko? Mayat man na lang. Ituloy ko labtakan ng dagita agas ko. Kat nung may bus ko manin, agsubli kami manin iti doktor ko. Agkawan ano sam tiyaga, gastap nagimbag ka. Masapul ama monitor na kakanayon ti doktor mo, tapno amom na niya nagiti tumaram. Aywan, ayan ninilay. Rin mo armat. Mapanganog sa iti pagsayatan nanang. Ay, amo manak ko, wada nadlaw ko kaninilay. Kasla naglakamot din nga agungungat. Nakamisuot pa ya kanayonan. Sana kasi di damo. Pasensyaan yun ni Nelly nanang. Tabungal siguro ti banog na tayo chay. Wan mat kit di Ay, nakababain pa'y kit din. Ison ti mga sa asikaso kadata. May raman akpay nga asikaswan na. Tapasaray sumromat tan ti sakit ti sakakan sikat ko. Day, apaya di ka payagawid ijay balay da balayan anak ko. Ay, aglaladotak nga agawid ijayan. Mabanbanugak nga aglablaba iterwar. Sa mabanugak manan nga agasikaso iti pasyente. Makaumakit di. Apay ngay ama uma ka. Kanobyo mo ni Indoy. Umadani pa yan ti kasaryaw. Kasla caregiver, te trabaho kay Jay Balayda. Dua da pay mat nga agsakit. Dua ti pasyente kay Jay. Da kayon tumat ngamin. Ne, apay. Kuna yung ani Indoy ti piliak. Ha? Anya ngay, mangipas-pasubo kayo. Ibagbaga yung amin idi nga ni Indoy ti piliak nga sungbatan. Nay, saan da kamot apinilit anak ko? Nagdamag ka mo ngamin. Iso asinong batan milaang ti saludsud mo. Gumkit day, saan da ka apinilit ang mga klon kinindoy. Kan maysa, si kamot tinagpilit anapan nagnaid ijay balayda. Basta basulyo. Basulyo kan ni tatang. Intamad pa siya rin ni Indoy ije balay da abakit. Una, tanay, di mo't rumrumwaran ijay balayda. Nakapsut kanulat ta. Uwing nga raw. Kaasimot yung balin amanugang ta. Ay, Nay, adamot ti anak ta. Nagkapwam nilay.
Da kayo ngamin. Apay manan ay anak ko. Imbaga yun tumat ngamin nga ni Indoy tisong batak. Kaya ay tata, agsaksakit nga kan ka na yun. Han nga makaobra. Iso nga siyakti mabanbanog nga agobobra. Ay kat aganos ka, anak ko. Basulyo, napay nga maparpari ka taktatan. Basulyo! Hello, Johnny. Hello, Nene. Nakaawag ka ba't? Kumusta ka? Han nga nasaya at Johnny. Ay, mabalin nga kita ta. Ay, katwa na. Sa dino te pagkitaan ta. Saka natin mangibagan no pagkitaan ta. Ada nga men importante nga ibaga kanyam, Johnny. Anya jay ko nam nga ibagam kanyak, Nene. Ay, kwa. Baka ada mo nga pangisar kam kanyak nga trabaho. Oray agla ko no iso. No kayat mo? Si kanti pagbantay kiti pwesto kiti sabsabong nga sentro. Aguray ka. Nagkasar kayo ka din itinubyam. Hanpay ta agsaksakit mat. Huh, madis-dis mayak nga ron. Kasla na ilaw anak nga nang sungbat kanya na idi. Anya? Ay, sige. Tulungan ka nga ron, Nene. Si kanti agbantay iti may sa pwesto kiti sabsabong. Indoy, siyak ti binilin ni Nelly ang mga sikasukan ka. Tagtrabaho kat nga roden ni Nelly. Talaga gayam nga impilin na tipimanaw. Diyak pinalubusan. Nagpilit anapan. Ay, kasta ya. Ala, kat asikaswang kalat na takas tamot ti bilin na. Magyaman na ka. Awan pang sweldokin ka. Una ni Nelly, apaw itan nak iti sweldo. Iso adi mon problema enday ta, Indoy. Ag-awid ako ni Ijay Balay mo, Johnny. Hankon nga sublian ni Indoy. Ha? Ay, atakin ka na ito, Nene. Dito'y pwesto ti pagturugam wan. Uray ta da pagturugam dito. Ha? Kat Ijay Balay mo ngay. Aday ujay. May mayat dito. Sana bale. Taumay kapaspasyaran dito. Sige nga, Rod. Naupay ako kan ni Indoy. Di balitahan kami mat nga nagkasar. Aklonan kan, Johnny. Ha? Ay, atakin ka na ito, Nene. Ni, apay nga kasla hang ka nga excited? Han nga kasla idida mo? Ha? Haman. Excited akmat. Lukas ta nga rod. Datan. Owen, Johnny. Hello, Nanang. Hello, Nelly. Apay, anya dyan na amuan me. Puno ay aday jay. Wen, han kon nga kayat ni Indoy. Kastala ti kalakanakan ka, ti panangisina mon kan kwa na. Ay di ka lamasya na nako. Masakit ni Indoy. Katanya ti kayat yo. Agtutuo kak nga kanayon iti sidong na. Kayat yo aya nga mabalo ak nga dagos. Di ka maasyan itinobyaw. Han, ni Johnny ti kayat kon. Isun ti pakiasawa ak. Agawid ka, tagsasarita tayo. Ay, hanan, Nanang. Agiyan akon iti balay ni Johnny. Hello, Hilda. Hanakon nga agpawit iti swildom niya. Bahala ka, noan mo nga si kasun ni Indoy. Apay ngay, kaasi ti asawa no awan mga sikaso. Hang ko nga asawa ni Indoy. Hang kami mat nga nagkasar. Pansina akon. Anya, apay ngay, kaasi mat Ay, basta man jakon. Naupayak kanyanan. Ala, uray awan sweldo. Asikasuan kayo lat na, Nana, Indoy, tamaasyanak kada kayo. Apay nga yan, aramid dinilit, kastoy kanyak. Wan nga, Rod. Nakakaasikamot anak ko. Kasta lang arudan ti kasasaan mo. Sininahan na kapay tinubyam. Ala, di kay madanagan. At daaklaan dito'y amang tulong kada kayo, Nana, Indoy. Iso adi kay agsangitan. Nagluto ak iti tinola.
Inikak iti bulong ti marunggay kan papaya. Padiguan kayo, nana. Ay nagyaman kami balasyang ko. Nagsaya at kakada kami. Jak amo no kasano makasubad kami kan kahilda. Saan man aday tasubsubalit ti ibagayo, nana. Ay na. Nay, anya man ang tinyag mo, Hilda. Uy, talaga apumigpigsa ka na, Indoy. Makabangon ka na talaga. Makapagnakan. Una, napaanak pa nagpasturan ah. Ah, kitaom tamangan mo't numabagnat ka. Di mo biglaan. Uwan, boss. Thank you, Hilda. Ngamin, sigatin ang patpatibkar kanya. Tapno pumigsaak mo na yun. Kitita, laimbaga ko. Wen, ngam di mo biglaan trabaho. Nara, at ako may bakin, Hilda. Mapankay pa ilay di kusina, wan. Ha? Ikaw na. Mawata kaunti kaya't masawan anak ka. Kunak man numaturo ka ito'y pwesto dyan eh. Sana mabalain. Tururayin naktay dingwan ko, di balay. Sana balay. Umayak manan no bigatwal. Agawid akong tanay rabin. Sige, babayan wan. Tay goodbye kiss ko. Sige nga, Rod. Ingat ka, awan. Kunak tupay kat! Husto tinabayagan nga atap ko! Ha? Nida! Apay sa saka dito! Awanan kay tibay na babaeng karanggandyang ka! Tiblo ko! Anak ko! Nida! Gusto na itan! Nanang! Ha? Lili, ada ka? Ay na, naimbagmanta nagawid ka. Malalala, sumrat ka. Angam, apay akas tatit, sura manakaw. Pinanawa ko ni Johnny. Las tugi mat gayam day jay nga. Adamat gayam asawanan. Anya? Kakas-kasar dagayam. Idi pinahe ko adagayam yung kasar na nga dagus. Hana nga yung bagbaga kanyak. Anya? Iso nga na ilaw-law, anak nga permi. Ay, asidaga kon itabalay da indoy. Kung nga minda na nga naimbaganan kat. Ala, di nakikyan kita, Indoy. Kumalpari sa klangan niya. Ala, apay, anya tararami din da indoy kan Hilda. Akin ni kida matan. Akin ni kida. Sa daagkis. Anya ay datang surandan. Indoy! Nene, anta ka. Nakapasyal ka ba? Naimbagmanta nakapasyar ka, Nelly. Apay, anya tararami din niyo. Akin ni kayo mat. Dagangay ti agayan ayat, Nelly. Anya, ay nagluko kan Hilda? Pinagbantay ka lang nga may nagaw mo matgayang manindo kanya? Ha? Inagaw? Di mat nabayagan asin ni naam ni Indoy, pinanawang pa'y nga rod. Idi ngamahan tag subli akon. Lating hitag na ilay. Ngum ni Hilda itantay ayatag. Kun di mo't andan sa balim, ije sintraw. Ay, kwa, awanan dayjay. Fling ko lang dayjay. Ay, indoy urnusan tante amin kanyata. Apay ngay, adamatan sa bali nga kakin nekim. Di ba agkasartan? Sorry nilay. Sikatiim mo na anang isina kanyak. Iso adinak mo't siguro mapabasaw. Traidor ka, Hilda! Impabantay ko lang ni indoy kanyam nga may nagaw mo matgayaman. Ala, anya ngay ti basol ko, Nelly. Sorry di amok akit di mon sublian ni Indoy. Traidor kayo kiti nga duwa! Diyako napupuutan timbagbaga kiti daydi agundaway. Nakaisawang akmat kaya manitisa na may parban, banag apagbabainak launay, kalpasan daydi nga aldaw. Nagkasar nga ro dagiti duwak kat diyakon riniribok ida, tawan karbanga. Kan basol kumatlaang no apay ang nagbawing iti sa bali ni Indoy. Dahil naman nga rod ti Jack malipatan akapadasak. Tuy gayem mo, Nelly. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless, iti tunggal maysa. Hello everyone! Naimbag ka naragsak nga oras tayo amin nga awan labas. Salamat kadagiti agkakapintas a komentoyo. Kadagiti mayap upload a drama aman ng biyanang ken biag ti tao. Niya po Diyos timang bendisyon kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Karyasan na pudnuanagan tintay idrama itangem sakbay na makablaaw mamampay ni Raquel Paluway di Tamanabo Abra, Rosie Dakayanan di Tamayan Tarlac, kan ni Vina Opena di ta Singapore from La Union. Kastiman ti kuna ni Kabsat Karya. Dear manang biyanang, ilingad naklakuman itinagan a karya. Adadwa nga anak ko kat Pasig a babae. Agpada na pintas dagiti anak ko isungado dagiti agar-aram kadakwada. Uray sana nakalpas iti kolehiyo dagiti anak ko, adulat ta dagiti professional nga agarem kadakwada, tanapintas daket nga rod. Rogyak man ti agsalaysay. Balaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kankwana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Ay, nagpanunot ka na imbag malaw. Narigatan, ti panagbiag ita. Isu apilya man na imbag, ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ay ayatat, nanang. Isunto ti akluna. Ha? Anya ti pakanakin ka ngay? Bingkol? Ni nanang mo. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingon na. Una, hagam saan nga agsuswildo iti binulan. Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional, kunak man laangay. Awan nga ron magusto ak kadakwada, nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana. Di mo tultuladan, jay kabsat mo, ha? No makiasawa ka, tay profesional, ti pilyam. Napintas kayo nga kabsat, iso nga adaw, ti profesional, nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayatin naklon ni Manang Malo, nanang? Sana pa'y gay naklawn. Ang maklunan na kanon, iti mabiay. Dayday ki idin kanon akardeng, ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kas kadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Profesional, kan adda na talagay na trabaho na mayata, Indiana. Talaga apilyak tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tan tay professional nga gar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta na trabaho na. May maya gidi ano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay nagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag, ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin na babalasan dagiti anak mo. Sigo makidi, anapintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wen matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa magpuli da Kastila. Tadan sa dara di apong da kasta. Wan, maray. Ang puli may adwa. Ha? Siya, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasya, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pambagilayan ke siya ti malaan da.
Kas jay ti pamagik idi balasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanakon maray ta, mga numaladaw kiti papanak. Sa imbaga orasyon na, pasyarit ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karteng. Ni Roger nga may ti sigsigaan ni Malaw adumteng ita. Nana, Agdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, dita ka pa ila balkon dita balkon ti pagtugawa man ya. Ta ayabak ni Malaw, wide. o sige Nana. Asino di tao iji balkon, nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ro na gumatag. Ano pa'y nga ro tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwar, wide. Tama nga no, pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung ka pa'y lapagawidan no, at dati arabidam. Ay, awan na ramidak, nanang. Inakit di pastor ka na. Ala, sige, makambo ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo Malo. Makadisturbo ak samad. Ada ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag atari mo arak iti silid ko. Diyak ang mga da kagayam. Ha? Kunak ano imbaga ni nanang mo? Ay wen, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. Ada dito'y bakpak ko. Mabainak ang mangirwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad da ita. Saan ko nga ilako? Itad ko Malo. Ay, kaagyaman ak nga rod Nagdakkel pa'y mat. Nagdagsunan nga detang inawawit mo. Ayos laeng. Basta para keng ka Malo. Kahit kung stangit idat-daton ko nga at keng ka. Adda ka di mo ilanam namak. Uwan, Karding. Sika tinapili kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso Malo. Uwan, Karding. Ay, ayaton ka man. Oh, agyaman ak Malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaw na. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Ha? Diyak pa'y mabisig. Awang ganas ko amangan. Ha? Abay, nagmurmuriyot kayo. Ni Manang mo Saan nagpampanunot? Inaklon na mo gayam na jay akardeng. Una ka ni Roger ti aklonan na. Agam samay. Iswa, masuro na. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat di kapsamaw. Katanya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo iso ti kayat na. Saan na bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang nyo kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akakluna. Kulito ka. Jay adda permanente at trabaho na ti pilya. Tapno mabsaw ti bursa kanchan mo. Wen ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluna ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wen na. Ang santay unay ang lakay ni Adonis. 55 na lang. Taagtrab-trabaho pa Yala. Sana bali na lakay. Basta madataw. Kanuray lumakayan da jay. Gwapo mo lata. Apay? Lakay, baro da jay aya? Balo, nanang. Namitlo na nabalo. Adliya! Nanay, babalo mo gayam. Naimbag ay nananang. Sa anak pa yamatay na. Ay na. Urayak la sumgar di ta ngayon bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw. Katanya ko ma. Kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalong tao. Saan nga isaw anak ko? Ay nanang, saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din, iti pamerienda tayo kini Adonis, inton madamdama. No kasta,
Siya, tinagasan kada kami nga agar-aram ken ka. Jana. Wen. Yamin, sikat tinapilik nga klunen. Ken takiin na yatan. Ken pakiasawaan. Oh, marakop ka, Jana. Ayayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti, sir. Nana, takayan ayat kun ti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Jana. Ay na, nagmayaten ngay. Ala, agawan niyo. Tasan pa'y apa nagtutudaw. He, narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Jana ti may papanin ti dayta. Asawa kong talak mo. Nana ka rin Ay na, ay, nagimasin na gito ya pasalubog ni Adonis. At the pizza, supaw, burger ka na daw, dadumapay. Ala, mangan kayo laang nanang. Agpeneg kayo amangan. Tanagaduday ta. Manang Malo! Mangan ka ba't na? Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko na nga ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Ha? Anya mo da kita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsahupay nanang. Tamasakitan mo't animanang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kay, agpay sumunga menti bagbagak. Inauna ka pa mga road malaw. Ang di mo mausaran, tautak mo. Ha? Awan na, ano na itapusong lang, di susurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot mo't ni Carding, nanang. Ay, oray na singpat. No padamat, anapugpugraut. Awan Selvina. Sayang ni Roger. Professional day jay. Naimbag lang ngay. Tananakam to'y aday. Amuna ti agpilay iti naklun na kadag iti agar-aram ken kuana. Mo, agsusweldo iti binulan. Dandani pa ikat ag-retire nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusayan. Si Kantong ti agpinsyon dyan Tiday pagbagayo mo't. Ubing pa'y ni Adonis. Saan pa'y adumagaday dyan, nanang? Nana ka rin. Kidawag ko man ti pamalumos yo. Ta ikasar ko ni Malo nga anak yo. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't minti mang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itong kalmay siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay, ayatek unay ni Malo, nana. Isaw, anya makunab malaw. Kap-kap na kanmin titunggal may sa nanang. Ay, naigait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, Carding. Adda talo adadak kila baboy ko, nana. Day talaan, nagbasiton ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagay jay baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasuro ka 20 mil ti maysa. Uray pay, oray di kayag kasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuang ko, nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang tisagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Carding, di mo partyen tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partyen mo. Day tangaron mo ti pampanunutek, Malo.
Imbagak mo tang kininanang mo, apartyan tayo gaya dyan. Basta siyak ti makam mo. Noon niya ti anta isulaan. Di mo kutsin ginwang mo, tapos pagaradom to. Ala, sikat makam mo malo. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapaniti dayta, Karding. Jana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wanyarod nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy asagana da. Kunama, binilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbaga, basit da. Kung di kasar da ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar nanang. Ay, huwambag hindi Mangrugain ti riga di kapsa mo. Mamirmirao mo tinakiasawaan da. Isuam sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais. Bongga ti pamayan yaw. Wan? Sigurado dayta nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay nahapaw. Nagmayatay ta. Kan, mamidwa kami to kano nga kasar nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagbayaton ngay. May imagine ko unti lang mintun kasarmawan ako. Bongga laki di aga unti isuot muntaw. Wala nanang. Malalala. Ilaklak ang muntaw di kapsamaw. Simple lang gamin. Ti kasar na iti asawa na. Tawang mo nga raw ti kwartada. Naimbag ni Adonis Tado ti kwartada. Ay, wala nanang. Ganay na. Tay ito bungga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsarsaragasag nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo nang. Malaw, tumulong ka ang mga sikasaw kadag iti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Tamarugitan to'y badaw. Mabalin niyo matintag sukatan nalpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis Ay nanang. na. Nintun rabiain nga sukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa badaw. No, sukatak kadagaw. Dapay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ayabang di asawa. Natumulong nga agsarb. At dayjay kusina ni Karding nanang. Isuda ti para lutoy jay. Ay, nasaya nga raw. Uray, isula, maitulong naman. Jay, agmay-may sakan di tabalayo marikarya. Tanak ya asawa mo tindag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray ang may sak, maray. Wala, ado tayo magkeding agkakarro ba? Kan nasidaglaan dito ti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mamirmiraw, tinakiasawaan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, maray. Nagagaggar din ka nagtalaw. Day talaan, ti paggaggagitan na. Sa mga agswil daw, iti binulan. Agad, makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridak nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapabay. Gayam, dyan. Nabartek ka man na si Mang Put Adonis. Puri na bila, rin na kasta. Marabian ka, sumangpet. Nabartek ka pa eh. Ay, dyan kaya timasersermunan. No kastoya na kain lumak. Dyan. Labaran na ka din. Kaya kung timaturog. Dyan kaya tinaangdod na maturog.
Eso labaran nak. Rumuanak pa eh. Diyan na bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho, mita. Inaki jay pistaan. Tada ka no palot eh dyan. Anya? Palot kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduwak. Mangtid ka ati pakitsenda. Ay, hindi ka pa lumutang ni gestor iti masita. Bayadak to no mga bakak. Nang, kaya't yuti lamas. Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itanim umak. Kasta ka na yung tisidsidaan me. Apay, kastalat ko ko ang jay asawa maun. Di sa mula karayan di ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na iti talon. Sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Anda pa'y karabasa dita. Di okay la ko dagita tapno ada kwartayo. Naurew ang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awang magpagastusan mi. Tawang pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding iti talon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. May bababad kan sabot yan di jay talon. Wala, tatultulungak di asawak. Diyak kaya tag senyorita iti balay. Isa sumursuro tak ni Karding. Umayak man nanang. Ay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumarkan. Kumusta kan? Naimbag man, tanakapasyar ka. Uy, nanang. Taumayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Ha? Nay, apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis, nanang. Laklakayan na babaero day jay. Ha? Ay, apayaya? Tsuklem pagarop. Nga itikas jay kinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na nanang. Dagiti babay na. Kanti bisyo na. Sugador kan arta. Anya? Ay, apay nga yakasta na nakaw. Makapasuron nga rod nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laging katiswildo na. Unya nga itid. Pulos nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakasta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo nanang. Ni, anda ka magayam dito dyan ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Misyon taaday malo. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte a karnit native a manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sa nalinuto. No kasta, aglutluto di asawa manang? Ay nakano isa ti para luto iji balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol kan kwa na. Anya, ni, saan mo takasta ni Karding? Kano sagpaminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makakamo ang mga raramid ka na kita. Ungtan nak ngamin no pilitag tagtrabaho. Kanuray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanyak. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayang tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanya.
Ay, nukas tada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli, jay. Maumak nga ruden, nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Ta awan pagpastura na. Imadon ti tarakan me. Ay na. Nagadumo daytan. Well, tadamag kong adda ka nun ni Jana dito eh. Buwan, nagbakasyon pa lang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang barok. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngayon. Ay, tuwan ana na. Ngam basit laang. Mabi lang nga raw tayo na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo. Nakalako nila kayo ko itimulan na anatag. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaban adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyok yung. Agpa-check up kayo langan. Saan? Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakalaki ti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman ay day adem. Iso ako na sinaan na lagay. Saan idarumnan? Sugador lagaruday nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga ron ti kabsat ko. Ano kasta? Huwag nga ruda na ka. Masya na kang kuwana. Maminsan, babasulag ti bagay. Kasla indil-dil ka. Iti day dyan nga adunays. Yamo ni namnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kun ni Kardeng nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kun nagagay. Ay, apapal ko jay adim kun ka nakaw. Ta napintasan ti biyag mo iti sidong ni Kardeng. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Kardeng anak ko. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yung day tananang. Kat no anda kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Sininaan nga rod ni Jana, tilakay nga asawa na kat nagawidan iti puder ko. Masa siya nakitiburidak nga anak ko, gapo iti nagbambanagan na. Banag apakakonkonsensya ak no danduma. Kanayon ngamin ang may palagip kanyak tibidot ko kat naamiris ko asaan gaya makwarta ti pagibasaran iti napinta sa masakbayan no dikat iti ugali. Napatpatigayam nga amang tinapintas nga ugali ngam iti kwarta. Tauray adot kwarta na no nalasmat ti ugali na awan serbina. Alakastan tigayam mo karya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day ta kapadasan ti maysa kabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Hello everyone! Kapadasan ni Kabsat Alma saan napudno nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Hello Mampay, kani Maricel Daligis, Agnes Gregorio Abadi ta Singapore, kani Delia Manuel. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma. Dear Manang Biyanang, ada pasaway nga anak ko.
Adamat trabaho na tatangtangdanan ti bayaw na kas helper iti lugan nga ibibiyahe na. Ngam awan maururnong na tay diretso na iti arak ti kwartana. Iso ti pakay si stressak. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Ay, laklakayan kayon, ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan anang. Di ka pa'y lang amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulaeng ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na tabaruak ket nga road. Wen ngem bumaketak meten buyeng. Jakon kabailan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Oo nanang, di kay madanagan tay nakagbiro iti asawagaw. Sige, inakaw. Na, tamapan ka man nagbulak-bulan buyeng. Inak nga rod agbiro iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo nanang. Ay narita anak ko, may stresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pamagbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngumawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang ay kat di nan sama mo tagaram. At damat cellphone na anak ko. Di iso ko mati o saran na nga agaram. Ay nakano pa sa raibati na ti cellphone na iti balay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samat usum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Bumagon ka ditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Tsak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tatang. Kasano adi agsakit ta ulong buyeng. Ket nahang uber ka manen. Kastala kanayo nun teraramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Na kayo man lang ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamiten buyeng. Di kalagnagnakam. Kastamlatan iti agnanayon. Aglaklakay ka kasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang. Ayan ni buying aya. At daye balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anya turasan matmaturog pala ni buyeng. Nahang uber manen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin nanang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Dinak mula dengdenggen. Makabannog ti sumanirmon. Nanang, ada ka di pa di siyang po ginatangyaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay kat ano sam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Napay ngay, di mo't agawi dun ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro di anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ay nungay na bartak manay. Tila tinortorunan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni buyeng nanang. Ay, saan pa yung arod anak ko? Umumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kinilakay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, lukas ta ti kayat na. Lay, bagmantal na kalagip ka nagawid Buyeng. Wala tatang. Ayan ni nanang. Ada di talikod ti balay. Agpakpakan ti manawk. Napay ni nanang mao.
Adalay bagak tatang. Nanang, bumulod ak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang. Pangusaram. Naibayad ko na iti utang ko ti sweldok. Bumulod ako may iti kwartayaw, tapang allowance ko lang. Isublik tumat lang, no sweldoan nak man ni bayaw. Naa. Ay kat sigurado nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laangan anabat-bati akwartak dayjay. Wala na, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buing. Asino kumangay dayta anak ko. Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buying anak ko. Wen nga rod tapno anda ko mamangan anawa kan kuana. Buying, asino nga JRR mom ijay daya. Adamot ibagbagada nga RR mom ijay. Anya mo dati ngay bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Adaya, awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buying ijay daya. Jakam mo tay di dinamag ko kat awan ko na namag. Kuna damay taday jay kanot ni subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay jakam mo lakay, noan niya tipod no. Tawan mo ti aminin na. Ay kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Buing, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos, pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adang amin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da ka no, at da dinagas ni Buing a babae. Kat nakilugan ka nakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nobya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpaiso, nanang. Sindaw, addan samot ten nobya ni Buying. Paikit na sayat ba't atap no mga sawan? Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wan nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron Uray saan napintas, basta nasingpot, anya bakit? Wan alakay, anom tinapintas, no sadot kan bastos mag. Uray agba aklatan, no kastan tumot laang ti maasawa na, lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyain. Agpasken ka na da manang mo. Ipasarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya, awan mat no biyak tatang. Asino ay tinangin dandanon kada kayo tinay tadamag. Apay ay ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak ka. Awan mat dakas na. Pakaragsakan mikat di ano adan no biyam anak ka. Basta awan no biyak tatang, awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nobya na Rita. Baybayan nyo nga min, ananang. Diyo apuraan na mangyamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumo lang dayjay. Kaya't may matlaang amaamuan ti agpaiso anak ko. Tano bilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan, ngam iliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisupot akman iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mga lakalat ta dita na, Buying. Kandi mon isupot. Ikargam latta dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipan na maya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mat ti balayo. Kwa, balunag itayan ti barkada kay Gidaya, manang. Aya, aga ala, mga lakalat ta ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkanoy Jedaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Wan nga ron. Nang isupot iti adobo kan dinakdaka na si Danda kano ijay. Si Daenda, wano pulutanan damanan.
Inuman nga tan ti aramide nun jay adem. Nay, ada ka mo, Buyeng Barok. Hala, sumrag ka. Magyamarak na. Aywan, at itin supot ko ama sila. Nay, naggapuan da ito ngay. Iti balay namanang ko. Nagpaskenda nga min. Iso anag isuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaag, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manin, Boying. Wan Tinang, intuludan kayo iti si Danyo akarnay. Ay, agyaman nakaboying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam nga ay. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, Boying. Banag apakaragsak la unay. Buyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagam manang. Lupod no, nga danobyak. Ay, ibagak man langan tiyag paiso. Uwan, manang, at danobyak. Adama lagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pay lang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa anak kasagana. Orayek ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin karakwada. Apay, Buyeng, kasla burido ka mat, Barok. Kwa, nananora. Adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da ama-am mo ni Tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, Barok. Wento na. Saan pa siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa nga ita, Tinang? Adan tulak ta panawin. Apay, adda ka di parikot, Boying. Awan? Basta isa ganaan ta pa yan na imbag na ita. Saan ta ko mabigbiglaan ita? Magbusbusinan ni Bayo ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan Tinang. Sige, agan-anad ka, Boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na ita, Rita? Balo ka nun sama dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din inalangyaw, anak ka. Saan pa, tatang? Da kayo pala nang ibaga Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa napudno no saan? Anda kami nanang. Kaduak na Tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano aknana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubing. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayang tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggag na kayo tinubya ni Buyeng. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni Tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di kag pampanunot, Buyeng. Nagado ababalasan di ta amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilim. Losyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga pampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpet ni Tinang. Wantatang, nanang. Nasingpet ni Tinang kanyak. Kan ay-ayakan nak mo. Kat kasanulaang ang tibiyag yun to, Buyeng. Di mun to pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang.
Di kay matanagan, tagaguta ko na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni nanang, boying. Gagangay lang tikas jajar na, tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti mutlat kaadat anak na, kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siya, maawat ko mo't ti anak ni tinang. Nakasagana ak atumakdira may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam ka ni nanang. Makaamiris to mo lang dayjay. Bakay? Apa yan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akas na naunag ti pampanunutam. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ng balbaliwag. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti agina. Apay, awan pa nagtalik mo kani buhay nga anak mo. Adamot kit di alakay. Likli ka mga may tagpanuno titisan na nasaya at bakit. Anya tiyamaw. Abangan no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaon ti agkalay sa kantinang ano biyambo yan. Buwan ko matatang. Ay, kano nga ron ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akot makaamu kayo nga ron anak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Nagyamanak, tao manugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, na kayo pa lang ti makamoy ti anak mi kantina Tamapan kami pa ijibangkang talagpasan min ti agmulay tinatang. Ala, wana nako. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron niya balayan niyo. Taawanan ijibalay na ti apo ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman tinaibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatid kayo umatan kada kami. Awan kanyak dayjay, nanang. Lipatin yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagatan, saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kon. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumala ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga rodon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Uwan, nanang. Nagtultuloy nga rod ti panagsingsingpat ti anak ko kat maragsakanak iti makitkitak ita kadakwada nga gasawa. Tagtintinulong da amang papintas iti biyagda. Kaya tita dumakdakkelan dagiti anak da ket naragsakda sa nga pamilya. Kastamad kada kami nga gasawa ta nagbalbaliwan ti anak mi. Alakastan ti gayem mo Alma. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kapsat, di ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless! Manipot kanikab sa treyasan na apudno anagan tintay drama itangam sakpay na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan makablaawan ni Dean Anthony kanila kay na Emil Soniega
ni Llewellyn Galabay, kani Jade Rose Catanes. Kastimanti ko na ni Kabsat Rhea. Dear manang biyanang, saan kami ngagkinkinawatan iti asawak? Tangamin, super kuripot ti partner ko. Kati kayat na patas sa amin na gastos. Rugyak man tagsalaysay, idagayan ayat kami pailaang iti asawa. Makatawanan nga gayan ayat talando. Kaano nga iti planom apanagkalay sata? Apay ador nung maun. Anya nga iti kayat mo asawan? Naggudwa ta amin na magastos, Ti planaw, agbalay tapay ko mga umuna, sagbay ngagkasalta. Aggudwa ta manan iti magastos, Ay, di mo mat ngamin ibagbag akas ti planom. Kino di ka magdamdaman? Marigata na ang agurno. No dituyak lang Pilipinas ngagtrabaho. Saan mat nga rod adakil ti sweldo? Masapula sa ganaan ta, ti masakbayan. Tapno saan ta ngagrigat? Diyak kaya ti maipada kadag iti naasawaan dita nga arig na lawan ipakardan kadag iti anada. Nga po iti rigat ti panagbiag. Ala, sumurot aklat na nga rodan ka ni Jubel. Ibagbaga na kanyak nga agabrod kami. Ngam lumabalin, diyak kumakayat ti umadayo. Nagkapoy kan? Tadi ka pala naguwain. Huwag ko na maon. Inay, nodakan ton ijay. Agipaw ikka kininanang mo iti pagpatakder tayo iti balay ta. Sana balay ta, gudwata mo iti gastaws. Sa bagay, mayat matkit ni day ta kapanunutam. No kasta, nagbaliw ti desisyon mo. Ay, wan gayam. Jakmat ngamin amo akas jay gayam ti plano ni Lando. Apay, anyat plano na aya. Agudwa kami kano iti amin agastos. Ti kayat na, agi patakder kami pa iti balay may sakbay ngagkasar kami. May mayat matlang ti kasta. Kan, saan na kanton nga isi-isian? Tada share mo iti magastos yu iti balayaw. Iso nga rod mat day ta tinapanunot ko. Iso akinayat kon at isumurot kan ka. Agkuyog tangarudan na agipag na iti papeles ta. Agabrod gamot gaya bon anak ko. Jak mo nga gilaklakad kan iti papeles mo. Wan nanang, taplano mi kanilando ti agpatakder nga umuna iti balay may sakbay ngagkasar kami. Ay kat, nagsaya atin ngay no kasta. Da kayon to ti pagpawitak iti kwarta nanang. Kat da kayon to ti makaammo a makisao kanilando. Kitaan nyo tadyak kayat ti malugi. Masapul apatas ti magastos. Ay kat, isu anak ko. Agpakada akon lando, inton rabiin ti flight me. Ay kay, say-sayatan maron, Trabaho ti papanamigay. Ang mga manoy suka anak tunod da ka jayay. Anya mo day tangay bagbagamon. Isu nga rod anagabrodak, tapno makay patakder tay ti balay ta. Nasayat, nga ron nakusta. Tay ta kumati ka na yun na panunutan, no da kan to jayay. Uray si kamat Ang mga no si kamat ti makabirok iti sa balay. Sika nga ron, ti kinatulag ka. Alang nga biro ka manan iti sa bali a katulag ka. Nagrigat ti trabaho tayo. Kanayon ang mabannog ti tao. Kat anusan ta Sana bali tadakkel ti sweldo. No sa di, no laditan ti pangibabaunan dagiti amo tayo apagdalusan tayo. Mayat kit di tagkukuyog tayo ang mapanagdalos. Kan agkukuyog tayon tumanan nga agawin. Sa bagay mo't kit di Kan, kumusta ngay? Narugyanan an ay patakder ti balayo. Wen kano, rinugyandan. Ay kat nasayaat nga rud No makapagkasar kayon kanilan daw. Agsubli ka kadipay dito abraw? Saanan? Umanay mat siguro ti 2 taon ko dito tapno makabalay kan makapagkasar kami. Uray siya. Lepasak lang ti kontratak mo't dito Agawid akton. Kat anya ngay nanang, sa anak ba't lang nga nalugay? Kitaan nyo tama nga no sasauran nakmatan nilan daw. Ay, saan, anak ko? Naghuyog kami ang matang iti materyales.
Kay dua kami anak isaw iti karpintero, amang trabaho iti balayo. Nasayat mo't nga ron no kasta nanang. Agi pa itak pa iti paggatang yu iti baka ken kaldeng. Imbag to lang asang petak. Paadwak to. Tadyak kayatan ti agsubli dito eh. Naikat, adakan ka dayta, anak ko. Dandanin malpas ti balayaw ka ni Ria. Uwing tatang. Kahit kano ngay kanaw ti panagawid na may. Into malpas ti kontrata na Kahit agkalay sa kayong taon. Kay una tatang. Awan to ti problema may ta damo balay may. Maya mangagpay sa tinapanunot diyaw. Tiyagi patak dari ti balayaw. Siya lang tinagpanunaw. Ay kastaya. Gawa mo tatang. Karumbang lang ang agudwa kami amin iti gastaws. Kahit na imbag mamay ta imanugo mo ni Ria. Apay katasaan ng ngay. Hindi siya tinangasawa iti na dinanang mo. Siya amin tinaggastaws. Agbirok pa'y ka nagiti dadakal na iti sabong Idi dayta Sa nga uso rata sab-usabong itam. Nalpasan ti balay dalando kon Ria, abalayan. Ay, wen nga raw abalayan. Ti isa sang putlaangan ni Rhea ti maurukuray. Imbag di atay manugo ti anak mo nga agudwada iti amin na magastaws. Wen tapara lang kadakwada dayta. Naimbag ka nilan daw. Tauray saanan nga agabroad, tadamot ti jeep na pagsapulan na. Ay, way nabalayan. Kaya naimpad ti anak kao. Saan agasta daw? Ay, kasta abalayan. Ay, nakuripot na dyan nga anak kao. Ay, isugaya nga daurnong na, abalayan. Excited akon nga gawid, Jubel. Mailiwakon ka ni nanang kan iti kayan ayat ko. Uray syakmut Ay, kailiw kon ti pamilyak. Saan ako nga agsublay? Adamot ton urnong ko apang rugyak iti basit to ang negosyo. Ay, uray syakmat. Ay, makainanata matlangan. Saanan akaslak kayod kalabaw ta? Wen nga rod Ang ngay. Magustuhan mo iladahat balay ta. Ay, wen nagbanugan ta day tabalay. Iso ang magustok nga ron. Ay, kasano ngay? Tulagan ta ti kasartan. Wen uray simple lang akasar. Ta saan tan nga gastos iti dakkan. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Win Dagiti latan asidag akakabagyan ti maaways. Kin dagiti kakaruba. Ket dumanon kayo nga rudan tapno matulagan ti kasarta. Kablawan kayo anak. Sa pala kumaata na ragsak to ti panagden na yung agasawa. Agyaman kami tatang. Kablaawan kayo, anak ko. Kat sapay kumata saan kayo nga agap-apa. No adasaan nyo apag kinaawatan, pagtungtungan nyo itinasayaat. Saan kayo nga agsinsinong ba? Wala nang. Katagyaman kami Congratulations, friend! Oh! Imbag man ta nakaumay ka, Jubel. Aywan, isugayan ti asawa ni Lando. Ay, Lando. Isu ti kadwak idi abroad. Ay, kastaya? Ay, maragsa ka nakamakamamukang ka, Jubay. Ay, kasta akmot Kat, congrats kada kayo adwa. Ay na, nakaragragsak ti umuna arabiita kasagasawa. Uray siyak Lando. Nagmayat gayam tirik na ti adabukod na pagtaengan. Wala, nang runa ka, agpada, nagrigatan ta dahi ti abalay. Sapay la kumaa, tawan agbalin aparikot ta kas agasawa. No saan ka nga garambit iti parikot ta, awan ati agbalin na parikot. Uray si kamat Nawadwad mo basi tinapasadak ita Ado nga minti pasahiraws, kin nagsasarunot ti arkilat. Ay kat nasayaat manungay mati napasadaam lakay. Hey, para kanya lada jay na. Ikabil ko pala dito yung money bag kao. Aywan, naibus gaya man ti pang kusina tayo, Lando. Ay kain kanto gumatang abagay. Si Kated dawayana. Iso nga no, samtag palingkay. Malatain naman nagsawal. Nang duda kong kahit. Apay nga tangay.
Di mat itad kanyak nilan do dagiti masapsapulan na iti ipaspasada na jeep. Siyak mat nga ron ti gasgastos iti amin nakasapulan dito'y balay. Ay, imbaglakit din ta da urnong ko. Kan ado ti taraken ko ababoy, baka, kas kadakalding. Ay na, talaga ako ripot mat ti asawa. Oy, Jobel! Sikamat gayam ti masabat ko. Kumusta kan? Okay, aklang mat. Imbag man ta nasabat ka. Ay na, awisan ka, inton agkalay sa aak. Talaga? Agkasar kan? Word. Apay, saan ka di anak kapapate? Ah, ay, nakapatakder kayo kadimatan iti balayo? Word, friend. Kat, nagguduan nyo kadimat ti magastos iti panagkasaryo? Ay, saan? Naglaingan nga'y. Iso ti lalaki. Iso amin at aggastos. Kan, adabalay nan, friend. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Siyakat, gudwa kami kanilando iti amin agastos. Ay na, naswertsak lang mat ate ada mabalin na, friend. Ti ko namkit di, friend. Talaga nga imot ti asawa. Agdalusak man kit di ti sirok ti kama. Nabayagan na jak nagdaldalos. Sigurado ang natapon. Ay, idandan ko pa ilaang to'y kama. Ha? Aday ta, nawaya akon amang walis iti igid kan iti sirok ti kama. Ah, ne, anya ngay dahi ti kasla na balkot iti lupot. Kita man, na, alkansya daytoy ah. Ay, lukatakman daytoy. Napay pinakibiyang matel kan siya. Sakla ti mabalin na mga alay ti karga dayay. Kasano, kat manipod nagdan nata, awan mat itad mo kanyak akwarta. Siyak mat amin ti agasgastos. Imbagpaykit di dya asawa ti gayem ko, taiso amin ti aggastos di dya balayda. Pati pa nagkasarda, gastos amin ti asawa na. Imbagam ko makanyak ah. Sana kasta? Basta mo ilatatakawo mo ti karga tel kan siya. Doon da panunot mo, saanan anaskin nga ibagak. Rumbang lang nga itad mo kanyak ti mapaspasadam at asawa na nga rudan. Naglalay nga mga imoy. Sa tagtrabaho, itag ko kang katima gadak. Katun ah, ta asawa na nga rudan. Nagtrabaho ka mo ta, tapno da kwarta. Hala, yag mo titinakaw mo karga tel kan siya. Awanan, nagastos kon. Inggatang ko iti linamot ta. Hawang ka babayin mo. Urnong ko dayay. Isublim no kaya mo na saya ka kanya, nay. Awanan ko naklakarudan. Uragan ano ka, nagastusan. Kano danda ni 100 ki amin dayay. Nagastos mo amain. Awan nga rudan, nagastos kon. Paray, di magagatang kay tibaka ha. Uwan paray. Apay, adlalakom. Huwag ko ma. Ala, umay kunto kitaan paray. Inukod kun angay niyag dito'y balay mau. Adda di tarubaya niyaw. Impagugkaw. Anya? Eh, sige. Kitaan taman nga rob. Tanong kinaawatan ta iti presyaw. Gataan nga kaun. Apay ngay nanang, awan matan di may sa abakak. Anya ba ka? Tay kadakilan abakak, nanang. Eh, kano inukod mat nilan daw itay agsapa. Anya? Nangyapanan na ngay? Ay, hijak mat dinamagan ah. Kunak ano amaw. Ay, saan nanang? Ajak amo nga inukod na. Ay, kahit mapan mo damagan iti asawam ah. Sa dino tinangyapan am iti bakak. Kuna ni nanang nga inukod mo. Inlakaw. Nagpuskol mo ti rupa man ang ilako. Kano saan mo nagbambanugan day abaka? Nakwits ta na ha. Inalam ti karga ti alkansya. Kaya di mo man nagbanugan. Ay na, awan sir-sirbim nga asawa. Imot ka. Agsinatan. Kaya wala. Tangay si kamay ti mga yata mangisina kanya. Pumanaw ka ti balayay. Itad mo nga ro dati nagastos ko iti da ito abalay. Awang kwarta ka maitagkaw. Anya? Apay tawan na luto amakan. Katagluto ka matay ti kanam. Anya? Manipod ita, agkanya-kanyatan. Awan pinakibiyangan nun lang daw. Anya? No saan ka makaanos? Sikat ti pumanaw dito'y balay. Di nak mapapanaw dito'y tadagastos ko dito'y. Naggudwaan ta ti gastos dito'y. Wala.
No ko nam nga wampin nakibyangan. Di awan. Unay matigas-gasat mo na nakiasawa. Imbaglakit din Pasana kasta tinakiasawaak. Saan na abibyangan ti sweldok? Iso amin ti aggastos iti kasapulan mi iti unag ti balay. Aya, imbag ka pa'y. Siyak nga'y, awan pulos itod na asapul na. Di mo pala sinaan. Kaya't ko asinaan Ngam di na itod tinagastos ko nang ipatakder iti balay. Awan kanok kwarta na. Di, si kanti mangitid itinagastos na ijay balayo, tapapanawang mo. Nawang mga kwartak nga itod ko. Dahil tala ang atirigat na, Rhea. Apay nga, di ka naglaba. O, may sukon. Naglaing kan. Sanayang agkanya-kanyatan. Laba am tibadom, talabak mo tibadok. Ha? Kasta ti kaya mau. Ay katwan Total makasarili ka mo lang. Sige Tangay kasta kaya mau. Agbiro kak iti parulutaw. Para labay ti kawas kao. Iyawi ko to yun Ay kat makaamu ka lang daw. Aramidom takay kayat mo. Imot. Awisan ka kumama pambangan ay Elaine. Tapno da magkasango ka mangan. Ay wala manong. Day talaga ayam. Ay, mabalintag damag. Ha? Anya day tangay manong. Balasan ka pa ay. Kuwamot. Apa ya? Namangan no mabali na nga gaharam kang ka. Mga manod asawam. Kandang hindi ka magkinaawatan. Iswa nagsina kamay. Ay, kastaya. Kuwain, intang rub mga anay. Mabibisina kon. Ay, nanamsugak unay. Talaga na mas tiluto na dito'y apanganan. Kanayon ka kadi amangan dito, manong. Kuwain, manipod din na ilutuan ti asawa. Dito yakon rawar amang mangan. Talaga nga ron na saan kayo nga ginawatan? Ano, saan nakapayon nga ilutuan? Kung nga rod ading kaw. Ay, ala. Iyag mong ti bayad ti kinan mo tagbayad ta. Ha? Anya di ko na, manong. Una, ti bayad ti kinan mo ta mapana agbayad ay. Sika nangawis kanyak mo may mangan. Itapagbayadan na. Karong bang nga, takin na mo nga rod. Apay, sakit agbayad ay. No di na kumay nayaban, jak kumay mimay. Kuripot ka magayam. Ay, makamukang agbayad. Di na kumay nayaban no pagbayadan nak mo lang. Imbagam kumaakay kay bigayam, tapno saan na kasi murot kan ka. Marwam kayo mo ta babae. Mahilig kay ti libre. Pa! Aglamina mo tayo. Ay, agurigura mo tayo. Sa dino ngay tinapanan ni Rhea. Ay na, nagriga magayam tag may mahisa niyaw. Sabay maulawa mo na tumadarag. Ay nasabay lang ko mata sumang po ni Rhea. Ay. Sa dino naggapuam ngay. Di boyfriend ko Anya, apa yan da boyfriend mo? Kat adamat JF mon saan? Ay, saan ko pa yung may girlfriend ni Aileen? Ni mararmam. Wine. Matlagayam. Kan nagtulag tangag kanya-kanyatan saan ka de? Ay, pangasin. Tapag saritaan da ko may tinasaya ati amain. Saan nga asawa ti pangibilbilang am kanyak lando? Ay, kwa, di ka pa'y makiboy-boyfriend ta, urnosan ta ti aming kadata. Apay anak kaibda ka dita kat imalaldawan? Aguri-gura nga rod. Diyak pa'y nakatumari ti agas. Tamaulawa ka bumangaw. Ang mga numabalit nga igatangan nakitiagas ka. At iti paggatang mau. Ang mga numabalit nga ilutuan nakiti ka nag. At iti paggatang mo na 500. Bagim data suklinan. No kasta ko maakanayon, amang ted ka iti kwarta, di nagmayat lang daw. Itatanay baga na ka. Agsarita ta ko may tinasaya, Tria. Nyat pagsaritaan ta. Sinam ko man ti bagbaga maboyfriend mau. Awan boyfriend ko, kung kunakla ang dayjay. Ada nga min na idanon kanyak, nga da ka no babae akadwam anakan iti restaurant. Awan day niya babae. Awan lata ti makaartap kang kabakay.
Diya kahit ama pukaw ko, tikas kang ka? Ay, wan ngam di mo mataramidan ti pagrabang ang kas asawa. Ay, pa, manipot ita. Itad ko amin na magudakaw. Makamu ka na mangi budget, wala mangi dulain. Basta saan tangagsina. I love you, Ria. Asawa. I love you, matlandong. Kat agyaman ata nakapanunot ka matlaangan. Nagginawatan kami nga ro di ti asawa kat naurnos mi manan ti bagbagimi. Di nakmatan inimutan ti asawa kat ita adan anak mi. Kataging kita, ipapainan ti pagrabangan na kasasawa ka na ti anak mi. Banaga pakaragsakak launay. Alakastan ti pagayam mo, Rhea. Ditan ti nagpatinggan ti kapadasan ni Kabsat Rhea. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada kayo amin.